Zapravo, danas sam stigla 19. oktobra iz Žilina, s Bratislave u Žilinu. I sad ću izaći prvi put u životu na počne zvoni crkva, glavni crkvu u Žilini. Znači prvi put u životu vidim. Još jedan osvrt na uličice ovo. Ovaj trg sam vidjela samo na Google Earth kad sam pregledala. Ovo su inače pasaže koje su meni posebno ovako ljupki i specifični za češku i slovensku arhitekturu. S obzirom na to su pitanju građevine koje datiraju još iz srednjeg veka, verovatno je bilo u pitanju jednostavno bilo su pitanje praktični razlozi da se stanovništvo skloni od kiše i blata. Tako da odjeko idemo dalje na trg. Praktično, onda smo su Tatre, obronci Tatre, visokih Tatre, ali i Tatre i tako dalje. Uglavnom vidjela sam kako je ovdje ona prava zlatna jesen, i ovdje ta jesen, ne ona kišna, nego ovako romantična sa žutim lišćem i žutim pokrivačem, stigla ranije nego kada su Novi Sad i Vojvodina. Pogledajte ove građe. Stvarno veliki, lep trg. Znači Žilina je jedan od glavnih grada, zapravo administrativni centar severozapadne Slovačke. Znači što je blizu je granica sa Češkom i sa Poljskom. S obzirom na to da je već kasno popodne, ja ću nastaviti da obilazim grad narednih dana. Ovo je samo ovako. Evo ovdje su upaljene sveće ispred spomenika gdje baka stoji. Ne znam da li je ovdje neki praznik. Ono što mi se posebno dopada jeste što je Žilina čuvala svoj srednjovjekovni izgled, a to znači da su okolo očuvane te male uske uličice tipične za srednjovjekovnu gradnju. Eto kod ovog hotela. Tamo ona uličica odakle sam izašla. I eto svuda okolo se mogu vidjeti te uličice. Ja ću naravno da prošličkam, jer mi to pruža posebnu satisfakciju kao istoričara. To je moj mali vremeplov.